Nanti masuk YouTube. Alhamdulillah sudah tiba di rumah Bro Deng Tata dalam rangka akikah anak Leo yang kedua. Yang kedua ya? Yang kedua. Alhamdulillah. Perempuan atau laki? Perempuan lagi. Perempuan lagi. Jadi lagi. yang pertama perempuan tiga. Ya. Yang kedua perempuan lagi. Jadi bisa mau bikin yang laki-laki nih. Amin. Amin. Ngajakin dong. ورفع رغب خيرات معزه من ثوب النبوة وهوى وقال إني أراه سيد وإن لنجد ثوب القطب القديمة السماوية ورجع به ولم يشوش من الثوب المبلد المسرى Endung. Bapak tanya nih, Pak. Bapak tanya no. Ntar masuk YouTube, guys. Ntar masuk di sini, guys. Bintang tamu. Yang
Iya, kan dinaikin ke perahu, terus di pinggir dermaga. Ada bunga kan beli, berapa? Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma baligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama wa jazi anna afdala ma jazaita nabiyyan an ummati وهذه الوسيلة والفضيلة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. Assalamualaikum. Aga kareba sapo. Mamuare madeceng-deceng mua. Amin. Jumpa lagi The Bugis Jack 19. Program Bajabu Nusantara, berburu kisah jejak anak Bugis senusantara. Mohon doa dan dukungannya Sapo. Kami bisa hadir. Ri, Kampong Tasempung Ogiku.